Anyang aki din! Sino nga itinakitak anabayag akasarsarita mitay bakla? Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wen, Ala, nakitak nga ron. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti maipapan iti ref. Ako na nga utangin ko, Ana. Bombay, day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot, tagod pirak mo ken ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adangag paiso ti usaram. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Un nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may sa kilo ang karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarapot apitchay. Imbag lang isagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla kabarbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghulugan naklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayaten Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti dayta. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mga ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi tidagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano da a Bombay. Saan nga istrikto? Kasla ka di? Ikaw na. Mga ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kabilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. May nagpaiso dahi taan na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidarin na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Reflaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidarin. Dakil mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumare. Sana kasla. Talaga kabarbaro kumare. Nadlaw ko sigod mo't ngamin amay salaang tiref mo. Ngam ita, duamot tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare, inutang ko iti Bombay. No hindi kat kwarta ti utangken ko, Ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akash. Sige, akitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Iso, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpas tumadlaan. Un, ako mare. Nga may mayat latang amin no cash. Akasla iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanunod. Mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din.
Kayat mo asawan, nagala kamot iti ref ahulugan, kumare? Wen, kumare pariha. Nagala ak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay iti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O na yan, kumare. Di ka pa'y lang in cash. Tapno awang pampanunot, mabaybayadan. Anya nga hingarod kat awan mo't kwartak apagkas ko no bilang laeng mare. Amo matan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumot tin agatan. Hay, naadaan kayong agpayso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LG, ngam saan ahulugan. Kas day di ginatang ko di chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw da launa iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko nam dayta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya. Kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ikam iti isyong. Ultimo hulugan arif da. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya. Awan pang panunutak abay bayadak iti tunggal lawas. Nagtal na ka man. Anya ngawan bay bayadam may bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Ay, agulimak ka. No di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Lima lalakyan ka at chismoso. Salpag ka. Nana, nakita yo ka di ti kabarbaro aref ni bakla. Kan kastamot ang ti ref day Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka day. Kunaklaki din o cash day day. Sa magayam. Anya? Ada nga agpayso ti kabarbaro aref dangam. Ay, hulugan mo. Nay, katanya nga iti parikot iti day ta, parya. Di dakla tultuladan. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me kabarbaro. Anya? No, agsasao da di abakla kunamlansan nga agutang. Uray da di Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Sika, mait. No siyak, awan mo't siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din, pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no at the ref ahulhulugan tayo ti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon ti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan. Jak makapagtepal kat pagsasawak tawalan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tangag pakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti rev? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan iti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae kunaktuman.
Buti na ko na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin, ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman amo iti dayja a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot a pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pay kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang amin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kidi ah. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, ato nagsardeng nga motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singir samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo ma. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya. Ay apo pa riya. Ada chinilas mo jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amo ti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata da jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam sikangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na lamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbahad mo. Anya lagi ding. Sumardeng ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamunda. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kuliktor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ang hulugan da. Ngam kas ladakdakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut pa rin. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramin mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, maganda nakaparada ang motor dito sa angot ti balay da Paria. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Tabi na na. Saan magaya man nakabaybayad iti utang na iti bangkaw ang naglonan na. Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, kat iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakal na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Ay, unay na Paria. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga rudan ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunaklakid din no apeng agkuti-kuti ti sako ang nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. At ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Aguliam kamat ko maa. Aniya? At nandito ni pariyang aglamlaman. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di abakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lubert din mga aldaw sa
Napulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng ka kati? Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Aday ta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami, anadan kami iti ref, ngam hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayad kami iti husto. Kat husto kumamutan Husto mo tan nga, tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka? Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref, kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san. Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Si katawanan ba eh? Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dala igatang mo iti agkakangina nga usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbaggagidiya. Lakay, Iso nga ita, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ita, pareya. duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar. Laki day mabayadan. An-anwan ti kas. No inutang mutla ang tinaybayan. Ano saan na mabayadan? Kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rumbar ka ka di ba kay? Ay saan? Sumrekak di taon naglarda. Anya? Ay katrumwarak ata daka nga ro dito'y unag. Nakita mo't at turungag ti ruangan. Ay unay kan abak-bakitan. Damdamagan ka tinasayat. Kasta ti panagsungsungbat mo. Ti damdamagan. No adda ti papanam. Wan, rumwara. Mapanak ije balay da jene. Anya ba natin kala ni Jay? Mapantamang kidi di talon. Ay sanon, bay ampay day tatalon. Sana balay, taagpaw itmanin jay anak tangad day jay sauday. Ay na, di mo namnamaan ti anak ta. Ta saan na nga obligas tundeta. Adula amin. Ayun gayam, agluto ka iti sidaan ta. Tapno mga anak laengan, inton makasangput ah. Nana Nelly, papananyo ka di? Ijay man balay da jenay. Una nana. Inak man kita ang dagijay lako na. Barang adda magusto ah. Katwa na, sigurado nga da magustuhan nyo.
Ngamin, nagpipintas dagiti lako na. Ay ka nasaya at nga rod ano napipintas dagiti lako na tapno addamot mapaglakwan na tapno saan met amasayang tibannog na saan nantumeng amin nga yaplay ti inadal na ay sayang ti inadal na iti mano atawain Ha? no kumangamin saan anak ti asawa adagaws ha di mayat ko ma ala panawan ka pa eh. Sige lang, nana. Ay, oo na yan. Nagsakit matan, ti panagsasao ni Nana Nelly. Tila ibagbagan. Umayak man, Jenay. Ay, umay kayo lataan, Nana Nelly. Umayak man, nagpili ti badaw. Barang adda magusto. Ay, kat sige, anana. Mayat da kita. Uray nagapo iti bail kat napintas lata. Napuskol pa iti tela na. Ay, kita mga raod. Oh, anya ngay, Nana. Adda nagustuhan nyo? Daan magayam dagiti lakom. Kunak no brand nyaw. Ha? Kunak no barbaro dagitaw. Ay, saan nana? Nagapungamin iti bail dagita. Ang medyo mayat da ito. Sigay, 50 timay sa tapno mga laak. Ay, saan anana? Lugi ak ano itod ko iti 50. Black mo ngamin dagita lakom. Bado tinabalo. Amaw, black ti isusuot dagiti nabalo. Ha? Kawan. Ala, bayan nyo latan di tanana. Gaputa adulat tamot ti mayat iti black. Gaputa saan laeng abalo ti agusar iti black. Anya! Makapasakit itinakam. No awan ko matibagana. Awan. Sino ka ditidakdak ang mga tayong bakal? Hay, dayjay man anana Nelly. Apay ka day. Kasla masurusuron ka man. Kasano, imay itay kat kuna na nga agpili itibado alakok. Ngum inuyaw na laeng mo. Apay, anyati ko na naking kaya. Kuna na nga rod adaan ka no magayam dagiti lakok. Ken pasig ablak kanumet ti kolor na. Bado kano tinabalo dagito ilakay. Anya! Wen lakay, day ta timbagbaga na itay, makapainsulto. May amon ba kay? Di mon ikan kanaw. Sa nabalay, isulaang mo tinang ibagay ti kasta. Sa bagay matkit di alakay. Wang, ala, umay kakiday, tentagida. Anya, agid asasawam. Kit amumon na bakay. Na, imalaldawan? Apay, masapol ay arabay. Kinompormiya bakay. Basta laki di mayat. Na, Mayat tiri na kaun, indam. Agawid kami adagos. anya nga ruti kayat marabi anak. Ay na, awan ti ibagbaga kakasta. Wanaw, adda ilumlemang mawa. Wanaw, adda ilumlemang mo ana imas amasida iso akasta ti ibagbaga. Ay na, awan ti kinapudno na kita nga ibagbaga. Anya ko mati ilimang kwa si dagay. Pas dawak lang amin kin kabagan. Itala ang adi kami mayagi dyan na palang. Kat doon na pa palang. Di ka matalo nga oras gapoy ti sismis. Anya nga ti serbi na nga agbayagak ijay ayan ni Jenny. Kaadaan magayam dagiti lako na badbadaw. Awan pa'y mayat. Daan kon ko naman. Tawan igatang mo. Anya? Kedwin, apay kagpiro ka itiblan nyo. At damot at ipagatang mo. Ay katadan tuwa. Ay, Nelly aya. Limit your expectation kung naragarot.
Nawag-wag ti pagsasalita. Di mo ayaw maawatan dito. Sabagay, puro simple nga English, di mo maawatan. Anya, Ikati sumat. ay na, di nakatawaan si Kalardo. Addan to gundaway ang makagatangak iti brand new abado. Kanon tupay. Apaman adi kan tumakapag na. Kin makakita. Kit awan pa'y magatgatang mo abradyo. Kin no di kamat ngamin agbiro kiti pakitang danam. Anya, Kit na suman. Ala, ikakita agluto. Tapno ada ka nita. Kaimasip ta agluto. Wan. ah, Kumusta ti kita mi tangal daw, bakal? Mayat maglakay. Adala ti mapaspastrok ti Teresena. Ngam kasapulan nga agbiro kak iti mabalin atang danak amang display kan mangurnos kadagiti lako. Ay, agbiro ka lata, bakal? Marigat, no si kami, ti mga sikaso na kita. Marigatang ka mata. Wana lakay. Kat agyaman nak gaputa maawatan nak. Un bakal, narigat mo, ano, si kalaang ti mga sikaso, itlakaw. Saan ka mga matulungan? Anyay nga ron. Kat adamat nga ron ti panggadam. Sana bale, agbiro kak iti kadwak. Alawan, bakal? Naginanos ta, bareng tuloy-tuloy, ti panagduras, ti panagbiag ta. gumatangak man, Grail. Da kayo matgayam nana. Anya ti gatangan nyo. Suyken sukaman. Mabait lang nana Adtoy nana. Ay, ilistam man pa'y gayam. Ha? Awan mo gayam igatang ka. Ala, awan ti parikot iti dayta nana. Aywan gayam. Amangan no kaya ti matangdanan. Ay, kayat ko Anya ka di ti maaramay. Kun asino ti mangtangdan kanya. Siyak ko manana. Agisim pa kayo lang itilako kan agbilang. Ay, katun abalasan ko. Kaya't ko launay. Kaano ka di amang rugi Inton bigat matlahang nana. Sigay, urayin nak Grail. Umayak to inton bigat. Pwede kapigin tinapay, nana. Agmirinda tayo ba? Ay, agyaman na. Kasla na ihimas day ta tinapay Ha? Una na. Humid day daw. Nagpait mo day ti kapiyo, Marfail. Anya? Wan, naging na dayo ti timpla na. Kasano, nana? Pagin nasitigan nyo na. Ay, saan nagtimbang ti asukar kan kapi na? Ha? Ay, pasensya ka na, nana. San kami na mahilig, itinasamit unay. Nayunan nyo latan da sukar na. At dati tagarapon da sukar. Kinukurang manglukat kayo ba? Ay, man nga raw, kurang talaga ti asukar na. Ay na, kasla saan akapino kastaw. Mangan tapay anana. Sana bali ta nakadisplay tamatan itilako. Kan kabayatan nga awan pa iti customer Ay, apag-isaw, mabisinak mutan. Anyat orasan aya. 12.50 nga may nana. Ay, isumat lagaya makasla maulaw akong gapu iti bisin kaw. Ay na, pasensya kayon anana. Diyak nga minapuutan ti oras. Muwan nga raw. Alamangan tan nana. Sigay. Na. Kurang mati asin na daytoy sida. Ha? Nagtangken unay daytoy karnay. Ay, kurang ti asin na talaga. Anya? Kawan. Awan ramraman na. Saan anaimas? Apay ngamin ngayon lambong mo. Inadubom la ko mga minan na. Ay na, pasensya kayon nana. Ngamno kurang ti asin na.
Ada ti soy kan asin ijay, ada pa'y bagoong. Nayunam latan. Kumusta nga titinamdaan ng mga katulong mo bakay? Ay, umistress mat gayam lakay. Ha? Apay ka di bakay? Kat no nalaing mat gayam nga aguyaw kan agdilaw. Apay, at damod lang ayatin baga na ka. Ay na, wun lakay. Agasam, idi pa nagme-merienda. Kuna nakit din nga, nagin na dayo ti timpla jay kape. Gaputa kurang kano ti asukar kan kape na. Idi manan nangal daw kami. Kuna namanan akurang ti asin jay inlutok asidaan. Kan awan kano ti ramraman na. Ngam na imas mo ti panangan na. Subo iti karne. Kat kuna na anatangkan. Ay, nako. Anyan ni Nana Nelly ay. Talaga kas dyan ti ugali na. Makapabusor mo't gayam. Dilaw iti makan. Ngamayat matipan nangan na. Amangan kidi ano saan nakaramraman iti pinikpikan iti balayda. Kasta ti inaramid kan ni Nana Nelly idi tinangdanam? Wan mare, ngamay na. Nagrawat mo't amangan. Kundi uyaw iti kanan na. Ngam kanan na matlata. Ay nga tano ibagatakin ni Tata Lardo. Ay, saan? Saan masapro nga ibagay? Gaputan ang ngagkong. Ah, Tata Lardo? Ay na, pasensyaan niyo kung mantasawa ka. Ay na, talabas. Saan na matarusan ti ugali na? Sa bagay, awan parikot kanyak. Numamin aduman amangan kan agkape iji balay. Ang ti jak kayat, kati panaguy-uyaw na, tata. Wan nga rod, Tata. Pati lakok abadbado. Kuna na apara kadagiti balo lang. Ay na, ulitak marintagkid daw iti pasensya ka na kayo. Sana bali, tambagak to ba din? Wan tata tani. Ang mga numakasarak iti katapat na katutupanda. Isuumat lang din nakakaasi ka di. Mala, bagak to ni nanay. Tani, kababain. Kaslasan abakbakatan. Agsarita taman, sika, nili. Apay kaday si Kalardaw. Amom ka di, asika ti pag-iistoryaan da ijay Tersina. Kapu iti pananguy-uyaw mo iti kape, kantim pasidakin ka ni grill, idi tinangdalan da ka. Day, awan mo't amok nga inuyaw ko. Ay, saan kan kaglibak? Kabil, amukan. Amom ka di, asyak ti mababayin iti day tangararamin. Ha? Apay kumaamabain ka ngay. Ay na, talaga ka di nga awan ti manaknaka mo. Saan laanam na minsan abinagaan ka? Ngam awan lat tabot ti nagbaliwan na tao galim. Ha? Eh na, saan ka man akundi uyaw iti masida? Kaputa ka na yun mo't abaggoog ti sidsidam. Manmano ka makagatang iti naimas asida. Isungagbayin ka kumamita. Italaang man na maramanak darak paray. Uray siya, italaang manin na makarelax. Kung nga raw, sana balay. Tasaan mo ang masubrahan. Daa, agin inom kayo mo't nga malaldawan, Marfail kan Eric. Una na, tapno maikat man ti banaw. Kasano kumaamaikat ti banugyaw, kat saan kayo mo't ang nagtrabaho? Kuha na. Agpada kami nga day of me ita. Isong relax kami pa imut nana. Malang raw, panawan kayaw. Rumor ka kadimanan si ganin. Ay katun agbiro kak iti pagsayaatan. Pagsayaatan ka di.
Wano pa ka ibaba inakman. Anya man nanday ta sasawam. Saan mo ka di anang agtimbaga? Apag sayaatan timapan ko sa pulan. Ay na, mo ka. Kaano ka pa'y anang isang put iti pagsayaatan dito'y balay? Ay katadan to ah. Kaano to pa'y? Sana kida tulungan di talo. Sana dahi tapakay babae ng titao tar aramido. Nasaki nga ro daytoy sikat ko. Kapay garot arumbar ka pa'y laang. Ay kat gagangay lata. Manaktak ka mag... Mala, rumwara ka. Hey, mapangkalatan iti kahit mapapanan. Grail, umayak man makiindistoryakan ka. Ha? Ay, da kayo gayam, nana. Ay, kutwa na. Total, awan pa imot customer ko. Na, apay ngay asaan namat ngay awis ti kapida. Sigud mo't kat iyaw awis na tunggal umayak dito'y balay da. Oh, naguli mo kayo matan, nana. Kunak man numakiin ni istorya kayo kanyak. Ayuwan. Ay, kwa. Ay, awan ka di man ang ti ipatangdan mo kanya. Awanan, nana. Awan nga min tinaimas amakan, nga ipakan ko kada kayo. Isu nga agtinulong kami latan iti asawak. Anya, Uwan, nana. ayun gayam. Adda nga ta ni Jenny ita di tabalay da. Adda, nana. Ngamin, makumikom ang mga asikaso kadagiti lako na. Daan mo nga min dagitila ko na abadaw. Awan makitak a brand niyaw. Diyak nga min agbadbado iti daan ka. Kasta ayan, nana. Nagasat kayo nga rod, ano kasta? Ngumapay nga rod akasta ti suot yo. Adda aspilina. Kan ado ti manchana. Ay, kwa. Ay, diyak siguro nakitaan na imbag itay nagsukatak. Panagkitak siguro ka barbaram. Amom ka de. Akagap-gapulaang ni Nana Nelly ditoy. Ngam saan ko nga inyaw awis ti kape. Kasta ka din. Napanmat inay balay itay ka. Nakuna na nga agpili itilakok abadong. Ngam na ibagaklatan asaan tumatla ang abrand nyo tilako. Anya? Ay, agpada tangarod ay iti inaramid, Jenny. Tapno mapanunot na ti saan anasaya at nga aramid na. Makapasair nga min dagiti isawsawang na. Saan namot apang panunutan numayat ti isawang na wano saan? Ay, wan nga rod. Maasyanak paikit di akin ni Tata Lardong. Gaputa kaadwan kada tayo alumugar. Ka nilatan na Nelly ti pagsasaritaan da. Isulaang nga rod ti baka dito'y aparikot dagiti bumarangay. Ay, naku namon, Mare. Ay, ikararag tayo latan, asapay ko matagbaliwan. Tapno saan nga agparikot ni Tata Lardong. Day, nasapa ka mo't anagaway. Saan aya nagbalon ka? Sinalbag ka kiti abak pakitan. Alam amin at akawas mo. Tagsinatan nga uray bakit kalakatan? Makapungtot ka mo't tanlar daw. Apay ka, day. Apay pay. Amom ka di asika man iti pagsasaritaan na kita karuba. Ay na, makapahiblag ka. Amagan pa ka din umataya ka din na oras ka puti kas tag-arabit mo. Anya? Isardeng mo kumat tinaalas ka ugalim. Di kinalaing mo amang dilaw kin manguyaw. Tanusan, amang ano ibulang kay tidaras na watam. Kabaulan nak nga ibulang asawam. Kayo na. Awan na sa asawa ka diyak nusak tiyago ko. Iso baliwam tinaalas nga ugalim ha. Nawatam. Ay, uwalar daw. Agbalbaliwa kaon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Dayta ti sidaon tayo. Sardinas. Kung namabangos ti mapan mo gatangan. Kurang di kwarta. Anusan tayo dayta sardinas? Awan pa'y mo't pamigsag trabaho kastoy. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo titinaima sa masida. Ay so, saan ka nga kudkud kunak tanay? Agtitinag dagita balakubak mo nagdadakkel. Ah, nay. Apay agpeso. Nagadumot ti balakubak ko. Awang mo ide. Nita, wag-wagan na kidin taulo na. Agtitinagdan, ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan. Ay, umay ka kumalakwan iti bangbang lumanang. Ne, ikatemmet adagita sapatos mo, takalamlampasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatem ta nagrigat taglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga day taawit mo abag. Lakok dagita, gumatang kan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan dagita. Anya asaan, kani, permiti kursing mo. Ay, sos, adda aklaang mo dito'y balay. Bayamon. Gumatangkan, dayto'y roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli dayta? Kat, roll-on nga rod. An-anuak ngay dayta? Amang ano di mo pa'y naangot day tabagi manang. Anya ko matiangot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay! Di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumet Makaungot ka kat pudnumet. Agpada kayo kin ni Manong Efren aka ang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom. Gumatang kan, tano gumatang ka iti may sa arulon, adda pasurot na abang banglo. Apay, pudno aya, ana ang litak. Ang utem ngamin, aday takilikilim. No, awan mo maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas laangot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawan nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Gatang ko iti sidaon mi day to'y kwartak dito'y atallo gasot. Nakasil day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasil day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Nagrigat din natin construction worker. Nakaluto kan bakit? Kilaban ti kanan tayo ita. Ha? Anya? Kilaban? Ano san tayo no anya ti adda? Anya dito yung nakaparabaw dito lamisaan? Bangbanglo. Ken agas iti anglit mo. Siya? Ada anglit na? Nagpigsa ka no kunan April. Awam mo ti panagkuna ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam iti pinaggarang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaang amangan iti kilaban. Tadita tinangigatangak iti nabati akwarta. Anya? Punay ka matanggoray? Sapay mabisbisina kong. Ket sang ka nga agungot pampanunutek laeng met day tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartan. Dagita pa iti ginagatang mo, Mike. Apay maray. Ay, Sumanag kamot. kwa mare, umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin. Saan ka man nga umay dito tirsinak lukas ta ako manudkud ka? Apay, aya pa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg da kita balakubak mo anagadaw. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kayat tagdigos.
Matinagan iti balakubak na gitalakok at tinapay, mare. Ay, inak man laangan, nakariklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako, re. Ta kuripot ka. Nasaya at nasangputan ka dito yung boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangput ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. At damot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa ilang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang met ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabangsit. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusar di ginatang mo abang banglo kun roll on. Sayang nga road. Anya ngay ti Serbina, no saan mo nga usaron. Usarek no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda mading angot mo, agparparang pa yung dagiti balakubak mo di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ay ati aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao anakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mabisina gayam. Katawang ka mo dito balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin ti pinggan mo tamaan kamutin. Nangalaam day tulitsyon. Ginatang ko Adaya mapidot alitsyon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasidsidaki ti litsyon. Kaya't naasawan, awan manen masweldom. Makamuntong. Ay, kasano day tuyan apa nagbiag. Di ka man agkudkud tanay. Matinagan ti balakubak na ito makan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspos pulto pa'y ti balakubak mo ngumsyak. Ingkakit ayabanan na kita ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon Ay, saan nga umanay day ta? Ay kat mo saan nga umanay. Siyak lang dagsida. Saan kamin nga agsida, kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi sa konsensya anak pala. No talaga matla ang responsable ka nga ama, saan kan nga agsida? Siyak pa'y matama kasidsida ti saan ang mabalingag sida. Angut-angutam latan Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan nga agreklamo? Kasta ti ama apagwadan. Anya laki din di kastoy abiyag ko na ya. Maray, madlaw ko kit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Aywan gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripo, dahi ta kumaray. Ay, pirmi isunsa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay unay mo dahi ta panaguyaw mon maray. Ay na, puno ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutang. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na, kat agtitin nagdagiti balakubak na. Apay yan nga, nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak, iso anabainan. Ni, adamo gayam dita maray. Nanggagnan mo di pag-istoryahan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwalakwan iti bangbanglo, tawan igatang ko. Saan ka nga umay lakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Ay katuna, day ta ti dakkel aparikot ko. Pues, adtuyin ti solusyon ti problemam. Alakit ibagam nga ruden ano anya day ta.
Kadwain nakamapan aglako. Kalpasan na. Ay pagbingayan ta ati paglakwan ta. Nungay awan malakwan ta. Iso nga rod ado ata amapan aglako, tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kansamot iti sales stock. No kasapulan nga ag sales stock ay kataramida ka. Ala, intang arudan. Mapantan adagos. Excited ka matlaunay. Katapno makaaduta Ingka pa'y matagdigos, amanang. Kita ang mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos Ken, agpabanglo ka Usaram giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay nga idulin mo. Usaram Limag anmat ngagpay sotirik na kanagdigos. Wen ata na ikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot ti agdigos, tapang panunutak jay kinaawan ti kwartami. Iso abi na lakubak ka, gaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laeng met. Ala, inta nga rodin aglako manang, isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bungbungan na kita tao ijay, Mare? Dakman amo, itay pa'y dagitakat. At dun sa mo't agpimpinungot at chismosa. No adda, itay pa'y kumanga imbay naganawa dagititanon. Ay, asigak man, Mare. Jak makapanaw dito itirsinakat. Ibagam tulaangan kanyak no anya ti aribungbungan da. Umay kayon gumatang itila kumi abang banglo kan pagpapintas. Siyak ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide, nagpigsa ti anglit ko. Ngam ita, awanen. Nagado ti balakubak ko ide. Ngam ita, awanen. Taday to iti pinagsampok. Podno ka di tinanggagaw? Wen, iso nga umay kamutin gumatang. Nagadon ti gimatang, Ay, da kayo gayam tar ari bungbungan lagi ti tattaw. Wen, da kami manong. Dagitila ko mi anak ka sales ina. Padasan nyo La 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 la. Bakit? Siga magayam taglutluto. Ay nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak dahi ito'y lutlutwag. Di paborito lakay. Agda kortam. Adda negosyo min kin ni ading kong April. Aglako kami iti bangbanglo. Ay nalakay, nakitam la kumadagiti gimatang itay. Nagaduda. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Nibaga mo. Ibabay na mo ti dito ang ibagbagam nga. Ado pa'y ti binalako baka padata. Ay na, saan ka mabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Kanya tike, masawon ba? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gaputa ado ti customer, agsosyo kamin. Siyak ti para sales stock. Ay na. Anya nga iti makunam lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Mano abula naon asaan nga agpaspasyar ni Imelda dito'y balay alakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti nagarnak na? Ay, kat bayam Manuma nga mingay dagiti anak na nga sa asikaswan na. Tikon am kitday, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man na kunakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti apo ko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da. Sapay nagdadakelang dagiti manaw. Isagsag anak dagijay ka no umay da pumasyar. Ngampulos mo't adida makalagay. Nabartak ka manan? Ito lang mata. Anyang italaang, minalimkan nga agawid anabartak. Ay, di na man ban-ni ka sandita eh. Ha? Kaguram ti mabanikasan, kat aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man tinabag na. Saan ka makaunag? No di mo iyang wat kanyak di sweldom. Sweldok. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Gaya man na. Nangibulsa ako niya sweldok. Nagadun abulsam ti kapkapkapam? Nagkatula kitin aya. Madmadla mo. Data mo na ikaw eh. Indulin mo di tabag mo? Wen, mga mapukaw. Ala, darasam, iawat mon kanya. Agure ka man na. Di ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. 150 lang daytoy. Ayan di dumangay. Yawan matan. Daytoy laang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay adaytoy laang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan ka man na damag-damag lang? Magkaungat ako na eh. Nang ipanam di duma ang kwartam kunak. Apay adaytoy laang tinabate. Napan kamot gaya man gimatang iti bagas. Di nakpay inuray taggidan ta kuma. Ay, wen ata ni malaman. Day lang tinginatang mo abagas. Iso laang ngamin ti adda kwarta. May sa kilon sa laang mo't day ta. Wen, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka ata may sansa akabantig atangam. At dapay nga talako dalita kantina abagas? At dapay, ado, saan ka maibusan? Kasusweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kumpleton sa tisweldo nila kay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Ay, jak nga rod ang muno nang ipanan nila kay ko iti sweldo na. Tanagbasit laang matiyaw awat na kanya. At dan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Unsang agpaiso. Kat minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mo't nga may na nila kay mo, mare. Mabaan ako nagtrabaho. Mapan ka agtrabahon, kat no saan ka pa'y anagdigos. Saan eh? Adula amin na ito. Tigos nila. Sayang ti sabon kang tanong. Agat-arak ka. Unang lang mo dito ha? Mabaan ako. Oy, saan ka manin nga aginom inton madamdama Mabartek kan tumanin nga agaway.
kamot gayam day ta nakaigam iti flashlight, mare. Apay, sa di no ti papanam. Ay, birukag nila kay kumare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak ita ida kadag iti kukumpare na. Agi inom damat ija igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga tayo dyan na ginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, mare. Sapay ag kirom-kirom na ita flashlight mo, mare. Awan samot bateryanan. Oy, agreeing ka ditan. Ano ti orasan niya? Alas 10. Ah, Jesus, maladaw ako na. Talaga analadaw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabanang agtrabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreing Saan nga raw? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adda dagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito'y balay. Ah, kasi ka ang tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong nga giyam-yaman na kang kabakay. Dahil nyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apay, nagsangit ka mo. Ay, jakon manusan ti kastang ugalim. Saan ka ka din nagsangit? Tamang nagda ka dagiti karuba. Ang mga panunutin da. Apaspasangitin ka bakit? Sakit ka, tulog. Ay na, hindi ka nag-iisa, kumari Imelda. Ado kayo amisis nga agproblema ka dagiti asawa da amamartak dito lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, mare. Anya ngay mo ti maibalakad ko, kumari. Katkastamot lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, kaday tala kinaartak na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon-unaan na agastusan ti bisyo ng arak. Tay kunak nga rod ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akas na ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinila kay ko, mare. Ay kat agbakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Aywan anya. Nasaya at day taasing-asing mo, mare. Agbakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay, nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at gamin, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungit aramidam. Gapukan ka. Gapu iti kinaartet mo. Iso ang maestresa. Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawayakan ton nga aginom, aging kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, maistresak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yanak ko. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut idi babasit kayo pa'y. Permimut ang maistresak kinitatangyo. Di lamanan ibagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Wan, mapanakaon. Partyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, anya ti paka-stress sa mako naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo.
Agda babae na. Ay, jakmat maanawang aginong iti arak nanang. Anya, kanayon matan ang mabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatangyaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't iday iti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin iday. Iso asaan nyo nga amaw. Saan matan ang mamartek ita ni tatang? Dagayam inaramid ko kenkwana, asaan na amalipatan. Anya day tananang, ang mga numabalin mat day takin nila kay ko. Nakaluto kayaw. Mabising ka na, dagiti apukaw. Untatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdama anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, Maray? Ay, imbag ta makaawit ka pa Saan ako ba'y gaya man na Bartek? Iso, nakawid ako ba'y? Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mati malagip ko nga imbilin na, Maray. Ay, inayan, imbilin na kan ka, saan kan nga umininom? Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan, tagtagari Maray. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Maray ma, kasla santa mga garuban kasta. Ibagak atipod no makitkitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartak ka. Anang, nakaturugan ni tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga iti naramid nyo, ta nagbalbaliw ni tatang. Sinurot ko jay balakad idi day diinang kaw. Anya? Anya nga iti balakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idi ni tatang mo iji pag-iinumanda. Amaw no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang, atidog abadang, kaas-asa. Ha? Naarami dyo na ita? Wan, padasamatakin nila kay maw. Barang isaw ti denggan na. Nagawid nga tan ni kumarik na Imelda. Nakalukat mo't tan di tawa ti balay da, kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid ka yun, Mare. Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo anasang putan nila kay mo di tabalay yo? Ay na, ado abotilya ti arak tinasang putak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid ang nabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin ije pag-iinumanda. Surutam ita? Wan, Mare. Kat ibati nga ron aray taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasama kin ni pare nga, no itugot mo day ta abadang. Saan ako pa yan ang Bartek? Kakadwa. Aginom tayo kwente. Kakaiso ng awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunangawan? Imelda, bakit? Tumakder ka dita, tagawid ta. Nangalaan na nga taday ta kas asa ba lang. Nakamamak, pare.
tumadargan. Mga nung may ramang kami dito eh. Ay, unhon, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na nabartag. Ha? Nausawan ka na dagos, paray? Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan! Ay, huray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, paray. Bakit? Abay, langgatakam na ito yung natadong mabatang. Impadawat day takanyak ni nanang ko. Nakabutang mo't. Makapanervous ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay kunakken ka. Isardeng mo ti mapanagin inom. Adda armas kon. Ah. Ay, oo eh. Isardeng kong taginom. Bakit? Anyamot eh. Rumbang lang. Ha? Natadumday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.